खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो धनस्रील' नङा बिटिसिनि 40टा समस्तियाव जों 40टा समस्तियावबो कंग्रेस दला बिजाथि थिसनगोन। धनस्री समस्ति हिसाबै माबायदि आसा खालामदों सार? धनस्रीयावथ' जों स्पष्ट जों देरहानानै दङ। धनस्रीयाव जोङो स्पष्ट देरहानानै दङ आरो बिटिसियावनो जोङो बयनिख्रुइ बांसिन जोंनो सिट देरहागोन आरो जोंनिफ्राय आरो गुबुन बांसिन देरहाग्रा खुनु राजनितिक दलानो गैया। रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों? रायजो राजाफ्राथ' जोंखौ बिराद अनसायदों। बर', हारसा, बेंगलि, आदिबासि, नेपालि, मुसलमान गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसि गासै धोरोमनि मानसिफ्रानो जोंखौ अनसायदों। गहपुरनि रायजोफ्रा गिबि खेब बिटिआरआव भट होनो मोनगोन बिनि सायाव सार मा बुङो? जोङो कंग्रेस दलनिफ्राय नोंथांमोननि बे गहपुर ओनसोलनि गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ जों बरायदों बिटिआर हालामाव फैनायनि थाखाय आरो बे हिसाबै बिथांमोना जोंखौ खावलायनाय लेखायै जोङो फैदों आरो कंग्रेस दलनि गोबां कर्मि दं। जोंहा बेयाव बुथ कमिटि दंखाजोबो, मण्डल कमिटि दङ, गासैबो कमिटि दं आरो जोङो बे गहपुर हालामाव जोङो गुबुन दलनिफ्रायबो इउपिपिएल आरो बिपिएफनिफ्राय आरो बिजेपिनिफ्रायबो जों बांसिन भट मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। हान्जाखौ फेक्टर होनना सानो नामा सार दिनैनि समाव? बेयावथ' धनस्रीयावथ' फेक्टर गैया। धनस्रीयाव फेक्टर गैया। कंग्रेसआनो मेन। इउपिपिएलफोराव हाबनायावहाय कंग्रेसबाबो गुबुन दोलोनि बेयाव भट बिफैनो मोन्थाय गैया होननानै बुंदों। मा होनो सारा? भट मोन्थायनि गैया बेथ' गणतन्त्रनि नियमाव थाङाखै। दिनै कंग्रेस दलनि नेतृत्वआवनो बिटिसि जानानै फैदोंमोन। 2003 मायथाइयाव बिटिसिया सोरनि समाव जादों? बे समाव आसामाव कंग्रेसनि सरकार। कंग्रेसआ जुदि बिरोधिता खालामोनबा दिनै बिटिसि जागौमोन नामा? बे समाव रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो? जे रायजो राजाफ्रा दिनै कंग्रेसखौ गनायनानै लादों बे हिसाबै गासै बर' रायजो राजा आरो धनस्री समस्ति आरो बिटिसि बासिया दिनै कंग्रेसखौ नाजावनानै लागोन आरो कंग्रेसनि नेतृत्वआवनो बिटिआरआव सरकार दानाय जागोन। गहपुर हालामनि रायजोफोरा बिटिआरखौ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दाफैदों होननानै इउपिपिएलआव गोबां मानसिफ्रा सापर्ट खालामगोन बायदिखौ नुदों। सारा बेबायदियाव मा नोजोर होदों? इउपिपिएलआथ' दिनै 4 नम्बरावसो दं। बेयाव 4 नम्बराव दङ बेहाय इउपिपिएलआ 4 नम्बराव थागोन आरो जोंनि खाथियाव जोङो धनस्री समस्ति हिसाबै 7000नि बारा भट लानानै जों बांसिन देरहागोन। गहपुर हालामा 533 मुंख्लंफोर दङ। सारमोना गभर्नमेन्ट जाखांनायनि उनाव मुंख्लंफोरनि न'खरखौ मा खालामनो सानदों? बे खोथाखौनो जोङो नै एसे सिगांहाय जोङो मोनसे मिटिं जादोंमोन। कंग्रेस दलनि बे मिटिङाव जोङो रायलायलायदों जे आंबो सासे एबसुनि मोनसे समाव जों दैदेनगिरिमोन आरो एबसुनि दैदेनगिरि हिसाबै दिनैहाय जोंनि जाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोना आन्दलनकारि बिथांमोना दिनै मुंख्लंफोरखौ जेरैबायदि सनमान होनांगौ बे सनमान होनायखौ नुवाखै। दिनै 500निबो बारा बे ओनसोलाव मुंख्लं जाबाय। दिनै बे मुंख्लंनि नामाव दिनै मा मावखो? जोंथ' जेबो मावनाय नुवाखै। जोङो कंग्रेस दल फैयोबा जोङो साफ्रोमबो बे ओनसोलनि मुंख्लंफोरनि थाखाय जों मोनसे मान बावनायजों लोगोसे मोजां मोनसे खामानि मावलांगोन होननानै जोंहा मोनसे आसा खालामनाय जादों। लामा सामा गोबां गाज्रि आरो गोबां माखासे फरायसालिफ्रा बेन्सार जानानै दं आरो गोबां माखासे खामानि मावनांगौ दं। बेखौ मा बुंनो सानो? जोंनि कंग्रेस दला हावरिया दुखिया दलनि थाखायनो जों कंग्रेस दल आरो बे हिसाबै जोङो दुखियाफोरनि थाखाय जों मावगोन, गामि ओनसोलनि थाखाय मावगोन आरो बेनो जोंनि उद्देश्य कंग्रेसनिया। सिगां कंग्रेसनि समावहाय कन्ट्रलाव हमनानैबाबो केरासिन बायदिसिना मोनजोबोमोन। दानि सरकाराव मोननो थाङा, माइरंखौनो मोनो। माइरंखौबो दाननायखौ जों नुनो मोनो। बेनि सायाव मा बुंगोन सारा? माइरंखौ होनाया कंग्रेस दलानो होदोंमोन। दिनै माइरंखौ एसे सेरबाखुरि होयोब्लाबो दिनैहाय केरासिन होआ, सिनि होआ। बिजेपिया खालि थगायनानै जानाय, थगायनायनि बादै बिथांमोना जेबो गैया। गिदिर लेक्सार होगोन, खामानियाव जेबो गैया। जिउ बावदोंमोन बिथांमोननि थाखाय 5 लाख होगोन होनदोंमोन। दा बेवहाय बे 5 लाखखौ होनायखौ नुनो मोनाखै, खम होनायखौ नुनो मोनदों। मा बुंगोन सारा बेनि सायाव? इउपिपिएल सरकाराथ' खालि डायलगल' मारिनाय। प्रमद बर'नि जि नेतृत्वआव जि सरकार खालि थगायनायनि बादै गैया। बिथांमोना जेब्ला सरकाराव फैदोंमोन, फैनायनि सिगां मा बुंदोंमोन? जोङो न'खरफ्रोमबो हानि समस्याखौ जों समाधान खालामनो हागोन, हानि पाट्टा होनाय जागोन। दिनै जोङो मुंख्लंफोरनो मान बावनाय जागोन। दिनै मुंख्लंफोरखौ बिथांमोना मान होआखै। दिनै गोरिब गुन्द्राफ्रा जोंहा मैगं थाइगं फाननानै जानाय बर' हिन्जावफोर, बर' बिदिनो गोरिब गुन्द्राफ्रा बिदि मावनानै जानाय दंमोन। बिथांमोननि थाखाय सुबिदा होगोन होनना बुंदोंमोन। न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 खरि रां होगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोनाथ' दिनै माथ्र बुंदों खुगायावल', खिन्थु मावनायाव गैया। न'खर साख्रिया बहा थांखो? 75,000 बहा थांखो? मुंख्लंफोरखौ मान बावनायनि खोथाया बहा थांखो?
এইটোতো খুব আনন্দ কথা, আনন্দ পাইছে ৰাইজে। প্ৰথমবাৰ বিটিআৰ হ'ল, বিটিআৰ পোৱাৰ লগে লগে ৰাইজ আজি আনন্দিত হৈছে। আৰু আজি যিটো আমি সভা কৰিলোঁ, চবক লগে সভা কৰিলোঁ, বিটিআৰ যিসকল মানে ৰাইজ আজি আছিলে অন্তৰ্ভুক্ত, গোটেই ইলেকশ্যন আমি মিটিং মাটাং কৰিলোঁ, আলোচনা কৰিলোঁ। ৰাইজ খুব সুখী হৈছে, খুব ভাল পাইছে মানে বিটিআৰ হোৱাৰ পিছত। কেনেকুৱা আশাবাদী ৰাইজৰ না আমিতো পুৰা আশাবাদী। আমি কংগ্ৰেছ দলে আমি কংগ্ৰেছ দলে কাম কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে বিগত দিনত মই ইয়াতে MP খেলিছিলোঁ, বিভিন্ন সহযোগ আছিলে। আৰু গোটেই মানুহখিনি লগ পাইছোঁ, লগ পাই কথা বতৰা হৈছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহ আকৃষ্ট হৈছে। বৰ্তমান সময়ত বিজেপি চৰকাৰে যিবিলাক কথা কৈ চৰকাৰখন দাইছিলে, জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম, ভূমিপুত্ৰ ৰক্ষা কৰিম, আজি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাটিসকল কি ধৰণে আজি অকুপাই কৰিব বিচাৰে, কি ধৰণে লুণ্ঠন কৰিব বিচাৰিছে, মানুহ গোটেই বুজি পাইছে, দেখা পাইছে। আজি বিটিআৰত মানে শ বিঘা মাটি নি আদানী আম্বানীক দিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। তো মানুহখিনি গোটেই সাধাৰণ মানুহ বুজি পাইছে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৃষ্ট আৰু আমাৰ মানে এবাৰ ভাল হ'ব। কি ক'ব বিচাৰি এইটোতো আপোনালোকে দেখিছেই, UPL চৰকাৰে ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম কৈছিলে, জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম কৈছিলে, গোটেই বিটিআৰক ৰক্ষা কৰিম বুলি ৰক্ষা কৰিব পাৰিলে জানো? আজি শ বিঘা মাটি লুটি লৈছে, শ বিঘা বিটিআৰ আজি মানুহ আক্ৰান্ত, মানুহ কান্দিছে, মানুহ চিঞৰিছে, মাটি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। UPL যে মুখ্য আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কৰিছে আজি? তেওঁ একো কৰিব পৰা নাই। আজিতো গোটেই ভাগ কৰি পেলাইছে, গোটেই মানে বড়ো এৰিয়াবিলাকত, BTC এৰিয়াবিলাকত ভাগ হৈ গৈছে। গতিকে কংগ্ৰেছ একমাত্ৰ দল গোটেই জনগোষ্ঠীক ভূমিপুত্ৰ ৰক্ষা কৰিছিলে। আমাৰ প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈৰ দিনতে আমাৰ চুক্তি হৈছিলে, সুবিধা দিছিলে। তেতিয়া কিন্তু এই ধৰণৰ মাটি বাৰী এভেকশ্যন হোৱা নাছিলে আৰু অন্ততঃ ভূমিপুত্ৰসকলক মাটিৰ সুৰক্ষা দিছিলে। কিন্তু আজি দিব পৰা নাই। কি ক'লে? আমি বহুত আশাবাদী আৰু ৰাইজে আশা কৰিছে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আজি সভাপতি দিয়াৰ কাৰণে গোটেই অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক মানে জ্যেষ্ঠসকল সকলোৱে ভাল পাইছে, ৰাইজে ভাল পাইছে। আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি 40টা সমষ্টিত আমি ইলেকশ্যন খেলিম আৰু 40টা আমি মানে এবাৰ বিটিআৰ 40টাত আমি টিকেট দিম আৰু খেলিম। আৰু যিহেতু আমাৰ বিটিআৰ পৰিছে কাৰণে আজি আমাৰ তাৰ পৰা ওদালগুৰিৰ পৰা ৰাইজ আহিছে, ৰাইজ আহি আমি ইয়াতে মিটিং মাটাং কৰিছোঁ, বিভিন্ন জেগাত আমি যাম আৰু চিনাকি হ'ম। গতিকে আমিও কুচকাজ আৰম্ভ কৰিছোঁ। অনাগত দিনত আমাৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা সভাপতি আমি পাইছোঁ, নিশ্চয় কাম কাজ কৰি ভাল লাগিছে। ৰাইজেও আকাংক্ষিত, ৰাইজেও সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু আমি আশাবাদী 26 চনত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব অসমৰ। আজিৰ দিনত দেখিছে চৰকাৰৰ যি আঁচনি পাই ইয়াতে পইচা লোৱা হয়, ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে? বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখিছে, বৰ্তমান সময়ত আমি ৰাইজক 1250 টকা দি অৰুণোদয় দি পেলাই আজি মানুহক যি অৱস্থা কৰিলে, আজি মানুহক যি ধৰণে লুটিছে, কিন্তু আজি আচল কেলেংকাৰী ওলাই গ'ল। আজি আচল গৌপালকে আজি অনুদান পাইছে জানো? গৌপালকসকলে আজি এই যে যিটো মানে চৰকাৰৰ যিটো মানে ফাণ্ড পাইছে, আজি 50,000 টকা কোনে পাইছে? 50,000 টকা কোনে পাইছে? আজি মন্ত্ৰীৰ ঘৈণীয়েকে, MLAৰ ঘৈণীয়েকে, তেওঁলোকৰ ভাল ঠিকাদাৰে। কিন্তু আচল গৌপালকেতো আজিতো এই ব্যৱস্থা নহ'ল। আচল গৌপালকে কোনো ধৰণৰ আঁচনি নাপালে, কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নাপালে। তো এই কথা দেখিছে আপোনালোকে যি ধৰণৰ টিভিত চলিছে, যে তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰ অকল নিজৰ কাৰণে, নিজৰ মন্ত্ৰীৰ কাৰণে, নিজৰ MLAৰ কাৰণে কৰি ৰাইজৰ কাৰণে কৰে। ৰাইজক খাই 1250 টকাত সন্তুষ্ট কৰি ৰাখি তেওঁলোকে লাখ টকা ৰাজহুৱা ধন মানে তেওঁলোকে লুটিছে। বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ কম নহয়। তাৰ আগত ইয়াত আছিলে ৰিপন বৰা ছাৰ, এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হৈ গৈছিলে। কিমান আশাবাদী হয়? গহপুৰ পূৰা আশাবাদী। আপোনালোকে জানে ইয়াতে গহপুৰত দুবাৰকৈ ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়াত জিকিছিলে, দুবাৰকৈ তেওঁ মন্ত্ৰী হৈছিলে। তো গতিকে আমি এবাৰ পূৰা আশাবাদী, ৰাইজে বুজি পাইছে। আৰু এটা ভেলকি আছিলে বিজেপিৰ, এই 15 লাখ টকা জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা, চাকৰি বাকৰিৰ কথা, 2 কোটি চাকৰিকে দিম, বিভিন্ন আঁচনি তেওঁলোকে কৈছিলে, বিভিন্ন কথা কৈছিলে। কিন্তু লাহে লাহে দেখিছে যে ৰাইজে নোহোৱা হৈছে, ৰাইজে দিব পৰা নাই। গতিকে এতিয়া ৰাইজ নিজে বুজি পাইছে, শংকিত হৈছে যে এইখন চৰকাৰ থাকিলে ভৱিষ্যত দিনত উঠি অহা প্ৰজন্মক ধ্বংস হৈ যাব যে কথাটো ৰাইজে বুজি পাইছে। আৰু এবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আকৃষ্ট, কংগ্ৰেছক ভোট দিব ৰাইজে। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों।
अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।